Hello guys, ngasi topic asidi akoi average student amana kamaina pusida mai pakwa ama ogeni habisi mana asidi sida average student mayam su yobi rakani khanjai aduga ai samasu average student below average oire in school tamama matamda aduga sida hodi topper yobi rakani yamna fai khanjai mayamna hodi chapiriba line du apamba lambi isana interest oiba lambi oiba gini na khanjai ai school life tadi ai pura average bu oirte ai below average ni adum fail karo sade karo fail like karo pass out mai to lakna tani adu college life of the smine to re college program matam of the ko aha the first sem the so ai 4.0 line second sem the 4.0 adu ai pass simple pass kar tani average from yo mo te adu ai third sem yo matam to adu ganda ai ngonda kitang ai adu dadi ai 7 point lakhe adu ganda average the last year ai tai adu akoi to line the designing line ba ni na akoi na sariba product akoi sariba pot tu adu the creativity yawan amadi akoi uniqueness oi ba adu made yam hena focus to ba adu na matam du da aina to bai do ai topper du na kari to bai topper du na mana kari sai kamai to hai ba ni adu da focus to bai mo ta ai uniqueness tu kari no ai to mogun do adu da ta na mo na gi ba adu matam du da ai topper di oi ru de ai kadang adu matum da ai topper kadang to oi de adu matam du da gi horaga ai si kana no hai ba do hai class da ai oi ba mafam ma kan jaw ngam gi ba do mi na hek chang so matam da koi product ma ma tu matam da si kana no si prem gi ra hai da smai na ai uniqueness tu masak ta pa ngam jagi ba amadi ai jaga ma kalaga chachaba ngam jagi ba sini ina ma da hai jani ni si da koi na mi ga compare to bi ro no topper du ga compare to bi ro no ai mi bum phuri mak da ma gi uniqueness yaw sei ma gi talent yaw sei akoi na mi gi talent du da mi uniqueness da focus to lai ta ga koi si hena na song ba frustrate oi ba suma ji hen ga ne ba adu mo de sa do ina focus to bi ba sa gi talent kai no sa gi uniqueness kari no ai kham du bi ba song uniqueness song na hodin tam bi ba line to ba si ya na tra ga to ba line ma to ba si ya song na hodin tam bi ba line to ba si ya adu ga akoi na thada bi ba amount of energy amount of effort time si akoi na wat to gi ba si ya song na hodin tam bi ba line to da sam ya interest lai na amadi yam haina na sabir ko line on ba ya adu song to oi ba ngam thri ba amadi isagi talent to kari no padana tak ba utho ko ngam thri ba kari no hai ta akoi da distraction mai ama la ba akoi di career ga mai no da ba akoi distraction mai ama sina hina akoi ni line to da hena focus to ko man da energy effort time thara ba ngam da distract to ga len ba anda ai hiding ba di sida yan ba han da distraction mai ama si distraction si ka ta bi over samna ha da koi social media da gi ro amadi tv yem da gi ro amadi friend circle da gi ro sumaina whether distract or be yam mai amna se koi jil ga le ba sida koi na haina singna padana distract to hon da na koi na kana ba du ko da low ga kana ro da kai du distract ba ya ba da yam kai du si ka ta na ba to bi ba adu wa horom da somna sumai khabi ro ai si aram ba la mi da chang ai si line sida ai interest ka bai de ai si line sida ai future ka da u de sumaina aram ba la mi da chang sumaina interest ka la mi da chang sumai khabi ro ba ai ta ga di adu da na pu da tam ga le bi ga no ba adu na no mo gi som gi pu sida loser amo ga gi feeling ki som hela ka ne ba interest le tra ba ni na exam tha ma tam da ma pa da na mo ma roi amadi class ta kari mo khara question hang ba ma tam da pa da na kum ba ga ma roi ana sum wakhan da ko da no mo gi sumai na ai si loser ama oi ni kai di kam khang de ha ba gi adu gi wakhan da sum la ka ne ba ana adu ni khwai dai story ji adu ga sum wakhan da sumai na thala le ba do som da sumai na sum ko ro ga le ba ama si line si lo si line si to lo si line si to lo oi ta ga di si line si da nang gi winner gi oi ba gi lambi le sumai na sum wakhan da ko ro ga le ba line ha ba di som na ta sing na pam ja ba amadi tha ja ba adum do ina chapiyo adu ko na apam lambi do chapira ba adu ko energy time effort si padana tha da bi ba oi kam hai singera kam talent ba ga ko energy time effort si wa la ga di ko ke na mai pa mo ba adu som na di chang chi le ba journey som ki success ki journey do adu da ai to oi ba ya ba adu ko mari le do ba thawak sing si yari mai kalthan pi ba sumai to ga hotna ba matam do adu ana mayam choi dana mai pa pa mi amo ba do na ma hen kan jai adu na aroi ba da ina mayam da hajaning ba di average or ga le ba sing si punsi super average oi ga kan ti ga no average is very dangerous average is dangerous oi adu ga mi to pa sing ga amadi topper sing ga compare to ga le ba gi bhutta isagi talent kari no isagi uniqueness kari no si khang do ba do oi na hena focus to hani
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯦꯜ ꯑꯥꯏꯀꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ